Hai menaza ting choma I zai hai menaza klum namai kana keu zi kreuze kana ting kum chana jang kai zem dai mamai ting chua ge de reinsa Paulia gai radli North East State Assam Dima Haso District ge kreu ku chum North Kachar Hill Autonomous Council gu railang ba haina je hadai je sruk budget session je wangdara ba kjing keu zi ke ting chon chat kreuze ket hi ge Council Assembly Hall haflong ge na bamgule je ka chedle zai chige roze kreuze ku chum North Kachar Hill Autonomous Council gu chairman nang wote gule je ka chedle Zana North East State Manipur ge tetiba khna ke zis na mai ge takai di be bam chita di be pegu ko chai pom znain tak mai ge gimi zam pungai lu ze police mena ngo dole ze ka chedle zai chige Imphal East District Police mena saje chipo pegu ko chai pom ze molom karong klo kangpokpi district border tai ge znain tak mai ting chon chesna ze minute himre agom hi ge ngo dole ze ka chedle zai begu ko chai pom bere ge ze gimi zam ram ze dula le ze sale zai chipo pe wangai ta di be ze tetiba Kana kezis na mai ge wangai ta di ko dele zaka chedle Zan India ramgu Prime Minister Narendra Modi na tabam kanro bellet kai bugo appointment letter lakket na mai kana kezi kreuze kana mamai ting chua nchat kreu pi hi ge video conference ge na pepet betate gule zaka chedle Zana Pakistan kedai nai kum ting kum chang na jang kai zem madai gu general election ta tiba kana keuzi disat mai ge bamloi lu bugu vote sei beza sei loi delay zaka chedle Zana Pakistan kedai nai kum ting kum chang na jang kai zem madai general election bam ge za bang ge kes kreuze kana punglu za bang ze bam be ting te Pakistan kedai gu prime minister pung ze bam be former prime minister Imran Khan kyang na PTI mena duwang di delay zaka chedle zai vote sei churai maya pesong ka na ting tige prime minister Pakistan kedegu pungjaba mepe Nawaz Sharif kyangna PMLN me bone duira hangen no maidle kagane kabangge kes kreuze kana pungluze bangjaba mepe Imran Khan kyangna PTI mene duwang dele zakachudle zana Pakistan kedege nai kum ting kum changna jang khaije madai general election bambige duwang bap sin print teuze kes kreuze kana pungluze bangge bangjaba mepe zana ting tia Pakistan kedegu prime minister pungjaba mepe former prime minister Imran Khan kyangna PTI mena sit hai na za rex ruk zemingeuge rex kuize ka chumdi wang lei za achu zana tingte Pakistan kedego prime minister pungje bambe Nawaz Sharif kyangna PMLN mena sit hai na za rex ruk zemingeuge rex na zemingeu di wang lei za achu zana Pakistan People Party PPP mena sit hai na za rex ruk zemingeuge ringeu ze ka chumdi wang lei za achu zana Karachi base Mutahida Qaumi Movement Pakistan MQMP seat hai nazer aksruk zemingeuge seat kreuze snadi wangle zaka chedle zana Pakistan kedai ge nai kum general election bambige PTI mena duwang bezegene tetibeting kum changla jang kaije kchum kapei keuge military installation ge kanggi blam gene kes kreuze kana punglu zaka bangge bangje bambe mina hangna Pakistan kedai gu former prime minister Imran Khan banai former foreign minister Shah Mohammad Qureshi je Pakistan kedai gu anti terrorism code haturam kine kabanggenam pet pendra hange bel pegai dele zaka chedle za aize wang changbaje Pakistan kedege election bambige PTI mena diwang blam gena le zaka chedle za Pakistan kedege former prime minister Imran Khan za kabanggenam pet pedra hange PTI pyang name bome ning hreu ku sangze la le zaka chedle Pakistan kedege spy me military mena former prime minister Imran Khan za de chandra hange hingze pasong ka gedu Pakistan kedege former prime minister Imran Khan za Pakistan kedege government military spy mena den gandra hangya tedle zaka chedle suppose zigene PTI me go kangom ra mechuna ning hreu ku sangjala le zaka chule Zana North East State Manipur gidu State Legislative Assembly gu budget session za wangdar bakna keuzi kaije disat mai designa bamgu dele zaka chule za aiza Manipur gu Chief Minister N Biren Singh ne tetiberi mai gap gu secretariat gena cabinet meeting wote bigena kamkeu gaile zaka chule
Zane Bihar ge ZDU gene BJP NDA ge rogai be Chief Minister Nitish Kumar se namai pikyang na kibe chambe telia rahange floor test tegulei zakatse dile Zane Bihar ge Chief Minister Nitish Kumar se namai floor test te rablam gene MLS mrame Bihar Patna ge helet wangdai kamdele ja ache Zane RJD go MLS mrame du tingti ge Bihar ge Deputy Chief Minister Pungjebam be Tejaswi Yadav ki ge wangzare ko zela le zakatse dile Chuna Bihar go Chief Minister Nitish Kumar je floor test te rablam gene Zane India ramge wangdai rabe forthcoming Rajya Sabha election ge ntarahang BJP menen znain tangmai ge candidate mizel yadle Zai India ramge wangdai rabe forthcoming Rajya Sabha election ge ntarahang BJP menen znain tangmai ge candidate mizel yabro ge Sudansu Trivedi benai RPN Singhna Uttar Pradesh genen tagule je ache Zane Haryana gene former Haryana BJP chief Subhas Barala nen tagule je kache dule Zane candidate me Bihar gene Karnataka, Uttarakhand, Zane West Bengal gene du ntarahang candidate mizel yadle Zane India ramge wangdar be seat ringeuses rugu forthcoming Rajya Sabha election je kna keuzi ingkaises namai de zane bamgule zakachule Zane North East State Assam Kachar District ge police mene Manipur gine teuze khamnebem road drugs zob ko puimi hangke ze nimdele zakachedle zai pdagane teuze khamnebem road drugs scroll minge mire go menim pele zakachedle zai pchu ze Manipur tai Lakhimpur area gane nimle zache zai pji ze neng chamar pating kom him reuze minge zai pa Manipur ziribam ge bam kole zakachedle Zane India ramgu Prime Minister Narendra Modi nen chonai kana ke zikruzik chum dammai ge UAE gdei ge hazi kana na hangge te beite tet kule zakachule zaichi ge UAE gdei go President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan je ngau hadau zengom pogule je ache zane Hindu mugu kaklumbiki Hindu temple railang be BAPS mandir Abu Dhabi ge lepe betadu tegule zakachule zane India ramgu Prime Minister Narendra Modi ne UAE gdei ge na get beitu te de rabzene te tibeting kum changna ze kreuze mingeugene hanai kum ting kum changna ze angkai ze madai lungge pasna be gudle ze ka chele za indiram gu Prime Minister ne UAE gde ge te beitu te bege UAE gu Vice President Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Prime Minister zan Defense Minister ze du ngau hadau gule ze ka chele zane indiram gu Prime Minister Narendra Modi ze Dubai ge hanai kum ting kum changna ze angkai ze madai World Government Summit harobam bege du ku gaile ze Delay zai chige Indiram go Prime Minister ne guest of honor sangje sampatau dibe kinodame salyagule je duka chedle Zane hai manaze chilya gaibe samket agu channel ge kaklebe bamzigene hegigu news za agu channel magda be peuge kai gule pozigene hegigu news king nei mlei ne banai agu channel magda be pe chunarya kachangbe subscribe te mamlei ne za subscribe te lo zane subscribe te chimang mlei ne zedu mesim kina mkang me puim pe mdagen ne lu ze subscribe te lo magzaine du pnuize subscribe te rahange rangai blo agu channel ge kaklebe gad na aige hegi good news zedu kain do dai gule ka chebe zedu chilia gaidele aige na namai kna keuzi kreuzi kna tingkom chana jang khai jem dai hama mai ting chua gde rein sa po wazal loi gaidele pi gai zain kingai ni mlei ne ze to dele